شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. İbadətdə usul köp, fəzilətə bay bolğan, məğfirət həm bərəkət, rəhmətlərə liq tolğan, cənnətlər kən içilib, dozaq məhkəm taqilib, yetib gəldi bizlərə xoş mübarək Ramazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. صدق الله العظيم. Surenin ismi onun ve emruhum şura beynehum deyilgen 38. ayetinden ilingan. Bunun ma'nisi maslahat, şura əhlinin, yani kengash əhlinin birlikka kelgen fikir boyunca birleşi yoki ularning ko'pchiligi qo'llab-quvvatlagan fikir qabul qilinishi lozim. Chunki bir kishi yoki bir to'p kishi hammalarning fikrini anglagandan keyinmi o'zi bilganini qilishga huquqli bo'lib qolsa, kengashning hech bir ma'nosi bo'lmagan bo'ladi. Alloh taolo bu yerda ularning ishlarida ulardan maslahat so'rash lozim. Da'vatqini yo'q, balki ularning ishlari o'zaro maslahat bilan ma'du demakda. Şoňa qandaqdır maslahat alğanlıq bu sözünü icra qılğanlıq bolmaydı. Balki maslahat kengashda icma fikir birligi yoki son ko'pligi bilan qaror qilingan hukmga binoan ish tutish kerakligini bildirgan bo'ladi. Qur'on Karimda qancha sura harf bilan boshlandi? Qani ekran oldidagi do'stlarimizdan kim eng tez, eng to'g'ri javob bera oladi?